بوتي هر زمان ده سلطان ملدور بوتي ادي هر جب سلطان ملدور هذه الناظر از رشی لآمده یعنی دیاربکر جدای که بوم مالباتک گلک خوش و فرح و مزنده مزن بوم هفت خوشگو برابون باوی من بخواه مالا بو و من جباوی خواه پر هست که از بیجم بسریده هناك زاروك برترينج ديا خو حستكن ياش باوي خو حستكم جبركو ري و ريبازاكو باوي مدامه لغوري من دناوا كردا دا كرد پرورك يان نتو پرورك وسا نهاتيه روي في دنيا ازو سابيجم لبرچاوي من وسايه جبوه يكي از خو پر بشانس تبينم كو دمالباتك وسا دا مزم بوم من دبستاني جي لهر لدياربكر خوانت يا سرطاي ناوين او ابلند هر سيكاجي من دياربكر خلاص كر بشتيكم خلاص كر دي سال شوندا اس چوما استانبول دي سي سال لور مام بشره من باوي زاروكا لور ناس كر مبريارا زواجك دا و لوی داره ام زوجین پشتی کو زاروک چیبون من نکت کاری یعنی بریاوی از وی بیجم وقتا کو از دبستانا بلند من دخوند من تمی سترانین کردی گهدارید کر و من وان سترانا ریسکی وان من دنویسی متخسته ناف کاغذی قاد کر و دمیجی قدغه بو از دج اوکک وقتک قدغه دا وصابي جماعات من دنياي دما كم چون دبستاني جي كردي آخفتن قدغه بو كردي نويسان قدغه بو من كار بو سعشكر استرانا گهداري بگیره آن پرتوكك بگیرتا بخوانده او نممكن بو من جي وصل مالي محاضرت كر اوان ريسكا ومن دهاني تخسته ناوا سینگا خو از اصلا بیشم من دنوا سینگا خو دوام وقت شرط وقتا کو کستنه بیا من درد خست خوند من دلی خوی ساعت کرم من دیسات خست سینگا خو اوان رات کر او هلبسته کو مدنویسی پرتری مثلا ویگا جوه داره جوه هزته و باوی من وقتا کو دهات ماله بدزی پرتوکن جگر خوین و مموزین دانی ماله وجيت قلت دمك هي حتى ده روجا والبا ما بدورة أمي بدنا هنا كيدن بوي هواي مدست بكردي خواندني و هلبست نويسيني أصابيجم دست بيكر هيش من دست دبستاني نكربو الزاروكك بچوك بوم لهايا ما جو كردينية هبو از بيجم بلكي دوي سالي دا تو كسي حزر نتكر انجي وي فكري نديت دخوده لي 4 سالية خدا تبيرا من از چوبوم مالا پیرا خو مالا کالی خو گندکی نزی دیاربکر نزی ناونده از چوبوم وی داره پشتی سه روزه داویا هفته باوی من هات بو وی داره وقتا باوی من هات بو بخورا او کانی بو کاسته کردی آنی بو ایجا وقتا باوی من دهات وی گندی همو دهاتن المالا متا من مالا پیرا من کوم دوون همو دهاتن باوی من وی داره دا آخفی
yani propaganda kurdaya teyit kires usa bejim. Lüve dere siyasete kusa dımeşandın. O eji heş 4 sali o ez nava zlamada. Mesela zlamujun nelba hev bun her yek de odaya ki da bun cek cüda da bun. Le ez jiber ku hem bave min zedej mahast kir ki kurke ki memezin dikir. O ez diçume bawan o da zlama ez rudriştim. Bahsa Kurdiniyet kirim, bahsa siyaset kirim, bavê min wan hişyar dikir, ez wesa bêjim. Qaseta guhdarî dikirin, mêze tiştê wesa hat derdikevin, xelk şiyar dibe, hûn jî şiyar bin, haya wê jê hebin. Malbetek wesa, ez wesa bêjim, o me zaroktiya xwe em bêjin weka zarokê din د کولانه دا آن د لیست کې د جی بله روزه مې خوشې کو ام بلیزن جی هبوله د او کې مکتب ناوین د جی یعنی دبستان ناوین د جی من بخو سیاست کر از هج 11 12 سالی بوم ویگا است فکرم از بیجم یعنی از و ناد مزارو که خو دی 11 سالی خود ان 12 سالی خود دست به سیاست بکن لازم باش تبگیشن لوی دمک جبر کو کیم بو هر کسک کوی فیر ببونا او تکتا نوا و دعوی جبو ما قزنجه کی بو د نوا کوملا دا مجیح گرت کوملا این وکی ام بیجن و دمه زیدت دی خواندن و نویسان تنه بود دمامه دا پرترین لسر چی بو لسر موزیکی بو لسر شانوی بو لسر نقاشه بو İnsana hevudu nast kirin, leser propagandayı bu wasa bêjim. Em diçûn, em zarok bûn, em diçûn mecî digirt, o çalekî çê dibûn, em diçûne çalekiya, ku wexta hilbijartin çê bibûna, em diçûne mal bi mal melderî dixist, ji bo hilbijartina me rayî dixwest ji wan. Bi her awayê em di nava jiyanê de bûn, di nava vê siyasetê de bûn. لی باور بکلی تجار من جی حس نکر تشتک وساجی هبو من چخوش ستران بیجیه و ستران پر حست کر لی تجاری از بیجم دنگه کی من وسا خوشتنه بکو از بفهم ستران بیش لی جنویسینه من پر حست کر کردی من پر حست کر هلبستا من دنویسی لی وی دمی از بیجم دما مكتبي من تجارة هلبستكي تمام نكر لي من هر دخانت برترين من هلبست خواندني حستكر من هلبست دخانت لي نويسين دوره دست بيكر او كوملاكو مد بحث كر دوان كوملا ياندا شانو دهاته كرن ام دچونه ام جی بشتار دبون یا جی ام دکتنه ناوا وان داد وکی آماتور مدست پیکر مجی شانو چیت کر مشانو گریت کر سا بیجم لی نه وسا پروفسیونل بو آماتور بو از بیجم لیستکوانی وسا دست پیکر هلبستوانی جی مالباتش خو جبر از جگر خوین مزم بوم بلکه اف کوباوی من وی هشیاریه ده نبویا ندامه بلکه هایا من ایروز جگر خوین تو نبو آن جملای جزیری تو نبو لیش برکو باوی من مدرسه خلاص کر بو مدرسه خوند بو جبر ملاتیه اوان جید مدرسه دا تخوندن دناف هفودو دا او حواله خونه مالا اجارنا دانی مالی جی کچ خاص قدغه بگشی بروجا جهف دیگرتن دا آنین متخوند دیساد برنه مالای کی دنه ببی هایی به پروفسیونلی به TRT کردی را رز فیلمی کی جانو جگر من به دست بکر جانو جگر جی دمک دریش دوام کر من واسه دست بکر جخینی جانو جگر من د تلویزیون آده هنگ تلویزیون آده کرتیک هبو لی مخابن ویگانی نه براستی تلویزیونک بنگه هاوی زیده خورد بو لوی داره من دست بکر وکی
پێشکەشوانی سابێژم بەرنامەیەن ku yên dibêjin yerel yani ku di nava bajêr de ne li ser satelaytê lê li ser tenê ku bigîje wê bajarê di wan televizyonan de min dîsa pêşkêşvanî kir ji xwe tiştekî ew ku jî bibêjim ji bo min belkî balkêş be belkî ji bo kesan ne balkêş be lê piştî ku min zarok mezin kir min zanîngeha beşa radyo televizyon xelas kir hinek direng min xelas kir lê ew şanoş xwe dilê min de hebû û zûtirîn dest pê kiribû her çiqas zanîngeh pişt rabêjî pêştirîn dest pê kiribû wexta zarok hebûn min helbest dinivîsî lê hemû jî di rêz sê rêz diman min temam nedikir min nikaribû temam bikir ez wisa bêjim yan zarok digiriya yan tiştekî dixwastin yan malê paqij dikir xwarin çê dibû ji ber wê yekê qet demamê çê nedibû min xilas bikira lê piştî ku zarok mezin bûn min ewan rêza nîvê wî temam kirin piştre min bixwe êvarê ku tenê dimam zarok radizan min helbesta temam kir nivîsî û gelek helbestên wisa kom bûn lê min biryar hebû ku ez pirtûk dernexim min di heşê xwe de di mêjiyê xwe de tiştek wisa danîbû ku piştî ku ez mirim zarokê min biraderxin min bixwe biryarek wisa dabû evê biryarê jî ez ji ber çi me dabû ez wê bêjim ku nivîskar û hunermendên Kurd wexta ku dünyayê ne yani li jiyanê de ne zêde qîmeta wan nînin û di her aliyê de di her demê de meviya dîtiye û ev jî bi rastî dilê min değişand min digot ku ez dirxim û kes nebêje ya ev însan ket daye ka em binêrin çi ye çi ne evê dilê min bêşîne îja min got zaroka piştî ku ez mirim hûn derxin îja zaroka nexwest got em nikarin barê te hildin barê xwe tiv xwe hilde û tu derxe dûra jî hevalê min derdora min ya çima dernaxî derxe çima heta ku tu hîyî bivîne evê kêfxweşiyê tu jî bijî û piştre min biryarek wisa da û me pirtûk derxist vêga jî pirtûk bi navê senfoniya xewn û xeyalan ew jî xewn û xeyalê min bû ez vê bêjim û bi navê senfoniya xewn û xeyalan nêzî neh mehîye derket û vêga tê digîje xwendevanan ev çend carê jî beşdarê fuaran jî em divin û gelek xwestin jî heye daxwaz jî heye li ser pirtûkê û ev jî gelek me kêfxweş dike helbest ji bo min tê çewatê helbest rojekê em rûniştî bûn yekê got helbest evîne yekî din got helbest xwezaye yekî din got helbest zarokin nizanim çi ye min jî min got helbest jiyan e jiyan bi temamiye yani helbest îro bê evî nabe bê xweza bê av bê nan nabe bê zarok nabe û bê jin û mêr jî nabe helbest bi temamî jiyan xwe ye yani ew jiyana ku tu tê de yî ji destpêkê bigire heta roja ku xilas dibe ji wir dest pê dike heta roja xilasiyê ez wisa bêjim jiyana Kurda bi xweş xwe bi astengiyek dest pê dike ji ber ku Kurdin ez vê bêjim helbest nivîsînê ji ber ku min bi xwe di mala xwe da dinivîsî haya kesê ji viya tune bû astengî ji ber li ber min derxin
لیل استقوانی بله آستانگی درد کتن یعنی چه درد کتن گاوا کو ام چونه جه کی چی ماده چی پرستن وسط هاتن کرن آستانگی نه به عالیک بو یعنی چند عالیا درد کت evne ilayim jibo jiber devlete ki an jiber hükmeke deri yani astengi jiber Kurdên me bi xwe jî derdiket ji ber ku em diçûne televizyona ne ku bi dilê wan bûye ew televizyon rexneyên pir tûş dihatine kirin me jî derfet tune bû lê me dixwast Kurdî di cihek de warek de bêdîtin bê nîşandan ji ber wê em jî mecbûrin hinek rêya bibînin o biceribînin astengi çê dibû ne ku çê nedibû yani mesela bavê zaroka ji ber Kurdî strangotinê daha te ceza kirin ji ber cezayê wî em li derve diman em diçûne derve di sal em li başûr man ji ber astengiyê wî yani jiyan bi rastî ji destpêkê bigire heta ana astengiye yani her ji aliyê me ji aliyê Kurdên me bixwe ji aliyên dewletayên din aliyên dagirker de bi her awayê astengî hebû di jiyana me de ez wekî ku ez bêjim wekî kar ji ber ku min beşa radyo televîzyon xwendiye wekî kar ez televizyona dibînim ji bo xwe ku televizyon hebin wekî kar ez dikarim bişuğulim lê wekî din ez her nivîs dewam e ez dinivîsim bê nivîs nabe ez wê bêjim lê ez bêjim ku tedê jiyanek pir xweş an aboriyek pir baş nîne di jiyana Kurdekî de nîne ku bi hunerê re mijûl be an bi nivîsê re jî mijûl be ev zêdetir bandorê lê dike lê karê televizyonê dikim hunerê dikim ez vê bêjim berdewam e û dinivîsim jî her wisa didome naxwazim weke her gavê bêjim ax û bêjim bes û weke her gavê bikim nalîn bikim qêrîn ez jî dixwazim hêvî û şahî ez jî dixwazim rojên rohnî ez jî dixwazim gerden azadî destê xwe bikişînin ji nava dilê min wan destê xwe yên qirêj dilê min negivêşin ji xwe dilê min biêşe ka heta kengê hûnê li ser min reqs û dîlanê bigirin keyf û şahiya bikin heta kengê perûbaskê min ji we re bibin sitar hûnê li ser laşê min pêş veherin şareza bin heta kengê hûnê xençerên bijehr li nava dilê min bixin ku belav dibe li hemû laşên min êdî bese jehra xwe ber nedin nava laşê min dilên zarokên min kokên darên min ji kokê ve kor nekin dixwazim ji nû ve bipişkivim kulîlkan vedim kulîlkên biken kulîlkên rengareng dor bi dor weke kesk zer û sor Yaşa salon kazaya da germe nizam kırkıda harım kırım